Yema Ghana for yina kwa bana fe kase bono. Yemfa emu enchiremu ensom yenetiefo ne ahwefo na ba yen Facebook no eso a. Facebook no ejira na so pa se kwa da so apapo. Eye DLFM 106.9. Kase bono emu enchiremu enie. Ghana Police Service e de abeto Ghana for yina anim se. Emmemu amakomako enum. Ye kase wo modi bone a bone na no ode pa ni nyina no ene se wono makoto e de ahye abayo bi a wonya emfinhia edu ensia na emmemu amakomako enum no wono nyina no eye students wo Enquires so senior high wo apoye mantamo na wono mo ache akwada ba ko no so eye abayo 16 years atono mona de kan se gang rape no ebi na enam so ma ye kasa yi wo mo nsa atimi aka emmemu ano makomako enum na emum yensa de ye kasa yi Kwadwo bremenya wo mo de wo mudua abo eye anwemu a edue na pokese wo de wo ho aka a wo mo adwane na so aposifo e kire se ye kasa yi makomako 5 de wo mo pa echa kodi aposifo ensem na busuan ba ye Facebook no eso a video no wo bra aposifo che wonom na enkwadansia ye de handcuff egu wo mo nsa na ye de wo mo ekro no ensuo ebo wo mo na so aposifo se mo bua he epobone de wo bo awa na asane enu nti memu amakomako enum 5 ani ye de wo mo ekro no wo ba ye Facebook no so a we no ye fa ni videos and pictures of inogan wo hwe ana we wani so a enye yiye enu nti bra ye Facebook no eso eye DLFM 106.9 wo bra ye kire mrante no enkwada makomako enan ememu a wo mu sisim eye wo mo doko ya moa a ye kasa yi aposifo nsa atimi aka wonom na wo mo a ehunu bie ekiremu ese asam no esi kwasi ada no ne nyina no ene se ema abayiwa no won na damfo a wo mo nam na esa se wo mo eye minus nti no ye ntimi mfa wo mo die no entu da na mom amanebo no ekiremu ese won na damfo ana kwasi ada na nwumre won mo ekwa canteen akwakota aduane na amanebo no kirem se obra wo mo nam kwan so wo mo ekro no na esum kakraba enti de wo mo te ya ne se obi eye say hi sister come here enti wono de wonim nkwamokro a ye de ebo no enu nti no wo jana danfo ho ka se o se wo mo frɛ me ma me nkoti asɛm kro agya me classmate fo na me nkoti asɛm a wo mo eka ade akyerɛ me na eno ana ababa woni kyerem se wo bra wo bɛbɛn boy na wo frɛ no no ana wo hu se emrante bɛsɛ 7 enso ato sante a wo mo ebe baabi a boy no ejina wa frɛ no na wo hu ya no ɛsɛ emrante makomako 8 emamu ai wonom nyina eye students ewo Enquires so senior high wo mato ahyɛ no so a ene mo na trakam wo mato no mo na fimfram gang grape no ebi na no na ye kasa posifo atimi abawura mu a ya che boys no makomako 5 video no eda so a obetima hwebie wo bra na handcuff egu wo mo sa na ye de wo mo ekro no na makomako 3 so ye kasa wo mo dwane na so Ghana Police Service kire se de wo dwane ye se bi mpani so wonim babia wote enu nti wo bechi wo mo nyina ama Ghana mra so atimi edi wonom na headmaster e wo school ho e James Afedu wo de aton sam trefo nim se ampa sansamo a yatetetie e wo nkran ene Ghana fa na babia no eye no kure pa na bone enkwada na de nti ye kasa school no eye disciplinary committee no atimi adesmese wo mo aye kasa ye wo mo adi ahande wo mo over e de ahye aban sase Ghana ban ene wo mo eni sadan so ana ye kasa yi eye Enkwatia Divisional Police Command ahye hwehwemu ase a wo mo eye hwehwemu na again no mato no mona no ekirem se wakọ ayasabia akoye check up na menkwa homa so menka nkwa ne tenten yensem troni a wodi nsem yi achi eye Isaac wosai waba ahoma so Isaac mahan me joso wadaroma bibia bokode ewo wompotem ho oba de daroma nka ne ne ebutum so ja ahoden ho ebefa Isaac boy enkomo de atete ne se Enquires so senior high students no boys makomako enwotwe wo makoto mo na atrankam ya chi num miensa adwane emu nkomo tesan mo na mudi akire no kre se de body kan abo enkuro no afa no sa pepepe eye kwesi da twemu na asem sa isi wo eye Enquires senior high na abaruwa ne ho ababedi adwemu no wo enfi dunso se de nyina yinim no esan ne mfie nti no na ensem fata sentrefo ye dini dia na sempo ni mfuni ebeto abonten ama omanfo no ahwe na ne ekoba ni nyina nra okokopie mu ewo ebitifin ye district court a dodo na nim se fe no magistrate court no
okopie mu ho no no said na asetena ekono 24 ede asam ne babetu dwa no akwada no ne mfie a ya mbamuwa no omumfie a no madi no eno na court no ebisa ase a ne wen ene ye no kure sanse aposifo eba ye no omose enkwada no ebi ewo eye dunwotwe ebi ewo dunkono ebi nso bese miensa enso ewo eye 17 years eye dunson eno na lawyer ni a ogina mu ama eye emamuwa enumi echire mu a enkwada ni nyina eye juvenile na eche so mu ni mfie dunwotwe eno nti nka yidi omasem ewo ye court no mu a ewo sinke edi omko eye juvenile court nti na judge na etna no kan se well sana tie de ne na omonsanfa nkwada ne nko no monkonko ehwehwe mapa no monhwe se nkwada ne mfie no madi no etwa fata ese bedi omonsem no ewo magistrate court no mana se nkwada ne mfo omonko eye juvenile court eno na enne ye nyina ye de ni esan ba bekire mu ewo eye nkoko magistrate court asam no ahase eni asan edi aba bepie na ye de ba ye no ne asan aba bedadi biom enso ne se aposifo charge sheet on the break court no charge sheet no ne ewomu ne se eye emrantie enwotwe no omo have canal knowledge ewo abaywa no eso na enum na judge no a otina dwem eye his worship Isaac Again e kan se say if police for charge sheet ne chese enkwada no have canal knowledge ewo eye abaywa no so de na chese abaywa no ma omo consent abaywa no atiase na sa na tie de nya posifo ma statement ne yese omo have canal knowledge ewo abaywa no so a eye against the consent of akwadana ye kan ho asem no enum eba ye no lawyer ogina mu ma eye mamuwa no e kan say said akobande ebia na eyemfomso nti said tie ya anka posifo no krampo ensan entro pen entro ensho e ma posifo prosecution no enso e the pen etroy na almost say presentation bi mu no eno na almost akoka say eye mamuwa no e have canal knowledge ewo abaywa no so aye kire say abaywa no eti ase eno na judge ni a oti edwom eye owura his worship Isaac Again e kan no said the almost present case no and na kire say ono judge oni option bia e kire say case no mo present no ene ne eda charge no be bo eye mamuwa no emfa ensi ba bia no nti no ogina ne tumi so ampa we discharge nkwada enum no o discharge omo efi court enti prosifo no enko na omo nsan enko prepare eye charges for no mo ensan famra no nti na mpeni ampa court no e discharge nkwada enum no nyina ema omo pie ye pe prosifo sign arrest yo enti sabre prosifo sign akọ na makọ prepare different charge na omo sign e de aba court e brom de bebande omo amfa ntudwa nti sabre de ne aba betom e wo yem price senior high school nkwada nwotwe ayese omoko akwakọ sese ye omunua ba owo edu enson enti Isaac yatete se ene no wombesa akọ na kire se nkyerɛkyerɛ mu no ene court kro no nyama so kopem se aposifo no benya charge sheet foforo no court no akansense mu kakra enne eno sign court enne so aposifo court omo ko ye no charge omo kokobọ eye omo de kokobọ nkwada mamuwa enum no eno nso aposifo ntumi amo charge ni ya court no e discharge eye mamuwa enum no ese aposifo no nko no mo ko prepare charge sheet no foforo ana so mo ko charge sheet ni yi omo nsan famra no to omo sign arresting nkwada no ebiem e to omo kwakogu aposifo akachi e kwakọ prepare charge sheet foforo e di abre court no Isaac won hwehwe mu kakra wa ye no emamu ayi na ebusuan ba ye Facebook no so a said ye di nka de atodwa no Facebook no video no eda so a wo bra ye de handcuff agu wo nsa na wo hwe wo moto a ye bugum ye de wo mu ekuri Isaac won hwehwe mu kakra wo ye no emamu ano wo mu free prayer so kuro na mu anase bi a school nti ana wo mu to bataba ho no mu a de yesie and no dear, no crescent, no crest, school no ankasa no. It's said the Ghana Education Service and she share STNO. And some say bana, almost refer case need to the directorate, Emperor region and the national. And no into school no end to me and my briefing, deep briefing. And far up down, no much to me. I can't share anything for day or more beddings and semi. Some no can say, said you can do two, Ghana, or dismiss you.
enti se nkwada na ye nkwada omu free eye kwukuro mu hono ma na so omu free baby ne die school no entumi endi school so nkwada mako enwoto no baby biara omu free buy na so omu ditu se nkwada no eye nkwada omu yo omu school fo omu gina eye form 2 eni abawa ne nyina gina the same form 2 Anya Isaac ensuo ntoi obi ntime nkyere baabia wo susu ade bode hono befa enti koso adi akire kopem sa posifo no esa de hankofo agu wo nsa ye behwe se ombenya charge foforo de aba na eda court bekasa no nso no wodi mu nkomo nso asom yayi ye ne dom ene mpempem e won kran medase bebre ne yen so ye da se papa agusua yensam tro ni Isaac osai adwumaden no abo no ye da na se ana ode amane boyi efri empire so wapoye mantemu a Kwadwo oko ensem we no I say e wako tintine kan bibia wakakra na menim de enti a ememu amakomako enum na mo ne abaya baako wo besi gina asem pese mo ne edi mpamu agro okomenti ase wonti ase ase aden aba no aden ti na mbe sa enya de pa wo say ememu ne maya na aba nansen no okon ene ma omoye na ebura adwene ti ase so te se o tena ase na odwen ho a wonti ase wo ti ase so okon enye ye enti Kwadwo enam on say me de nka ka say video na ide to so no aye ne ho videos and pictures of Inogan sure eno krepa sade enkwada no boys ni isi kro no mehwe wo mu din a e wo court ntino ka ne hwe so anya dan enye yie because uhwe ebia nantu pa na say yes we no ye minus o mo ye minus there though we are not preempting the judgment but wo mo nantu abuboi pa na so wo mo nya 18 years de be hu we say football age no mo de namasa so so ana because we am nanti o mo ko ba ko o share general life bi a wo boko hwe e krachi we do say trouser no we a wo ko kufutela man ani anya den kura na o share ne girl kura he obe we na nantu o desi ni we okon ye besre menim de akoso sa na nsen sa wota anya videos no bi hwe wa be fonten ta no so a wo be hu na maya ne mamu gupum anapa na sabi nsem hunu se ya me hu pe na me yam hyehye me nim de akoso na school fo nkwara ko gup swimming pool no mo dem na mo fetire mo ho sa amase se swimming pool mo adwade ekora nya da biem me da nyame adom nwale bi mu da me nto bi mu da bet se me kire se de sitie no enema wo mo ye gu pool mo no wo to mo ase de wo da awie kokko mo no menim he abrofo na yesu a wo no mo no sebe se mbo mo bra fa nya bi na ye ne ha no ensuori mo ese ensuori mo ayedu se ensuo nya suro bi da pese yesu abrofo da yesu mo yo mo nya ni sei ya frem oko da be na otese abrofo a school fo bi akoto a sha abaya ba kon so na ni panum ni na dada bia esi bete yente onti ase oko enya nsem a etasi na ha ne de oko ye ate yetate na tre na wo modwane ya no wo modwane akwan enti abusua bra Facebook no eso ensuo to na so aposifo ndi wo mo namu a kire se nya asem ketua wo makira kwan ai obonko chi wo mo na ana mo mbone wo matu na nya de pa that's right abofra wo obi da che eyira wona ne bebo bra ti se motona se bo mutirimu pobone se de mu akwa kwada anwotwe enye wo de yemfa ne se ebi na se bia yemfa ne se eyampampo na se bia so bia kura ne ko 1 minute ya 8 minutes enya de pa because ni ba kokra na ya de be say 5 minutes pe na moko 8 matraso amanya de Kwadwo presi hallelujah to asom yankwa anim oko yanto akase bo no so e ne yanko pie mo ma hye bedwam na nanse obeto dwase Ghana ban etena ase ahunu se Water River Authority no ana afin so e B Power Authority no wonu ma ye mre ne senti ba bia de hu behia pa sa ban be kade abom na timi abo na adwumako mienu we no atimi eja na naso pa na ba adwuma ne senti obomaden ese ne ode mra ekwakoto ma hye bedwafo na tena se na wadom atumi agede atumi na atumi ama ba kwanya na adwumako mienu we watumi aka ede abom na si ameka se no nkra beto dwase mra ban bo de timi poso betu sa na mo no pe ekwa ma sebe dwomo na ndam kuma ma sebe dwom ka kira ban sa ban ya na wanya adwen sa adent na betena se na adwuma kwa mienu we obi aye na adwuma adwuma ye fo mo ye adwuma sa adwuma kwa mienu we mo so mo je aketua nti se utu sa na ma we ya ma adwuma ye fo mo ho akire no mu nti no enya de beje ede sa mra no ede atum da eno wa chin so adwuma ye fo mo ye adwuma che e wo Water River Authority no so be ka kira ban se sa na ma opesu otuo no mo nje ntum ne enye emfa ntum kina firi se mo so ye adwuma sika wodo munya no ne bi na mo de hwa mo yere na mo mane santi
Saban tu sana mo we betumi akofo hawo kase pa ade abre wonom adwumayefo no sase we musu ntino afi minister for a minister of air state either air energy ministry ne habit air krapa onso da betu Ghana fo nyina nim sei sana mo na aban tuo no enya de aban bokoso ato akwaso atu sana mo ne biu tontentan aban onfa sa adwuma no anase ontumi nka sa adwuma mienu no enfa mbom biu na sase we mu na air minority air spokesperson on energy John Jinapo wakasa ma se badwam ekirem sei enti sa gina ya aban esie no enti aban ekwa kwatwa sa aberenim anase obeto akoso e de akoto ma se badwafo agya tum on ye osini tremon trano ne senti enu enum yata aban se gina ye na Ghana fo nyina ntia se sei eye voter authority no ana finzo bi power authority no aban sa ne moto peso kabom no on kan bom biu anase obeto akoso akabom John Jinapo emra oje mereka sa ma se badwam no. Several bills in respect of the energy sector. Critical among them is the proposal to merge Bui Power and the VRA. Mr. Speaker, following our clear stance that will not support this, the minister responsible for energy, Minister Herbert Krapper, revealed on the 4th of October, that was Thursday, after meeting VRA staff, that government had taken a decision to withdraw these bills. And so what surprises me is that today, despite government's assurance that these bills will be withdrawn, we are seeing 6 bills, and 5 out of them has to do with the energy sector related issues. So I thought that the majority leader would have stood down these bills, having regard to government assuring that they will no longer proceed with them, because the Speaker, we stated explicitly, without any equivocation, that we will not support these bills. And so, my majority leader, you may want to clear the air as to whether indeed the minister's statement stands or you intend proceeding with these bills. Thank you, Right Honorable Speaker. Any out here, PM or Masabajama, Damukua Masabajam, one of Casama for Casa, one in Yensemo, Nede Edijon, Jinapo, Nene and out ying, and watch it, and Masabajania, or no Ojra Munduma Desha, one more for two, and Ukraine and so. No, I don't Casa Masabajam Banu Dine, Nede Ade. Afenyo Markins wakasa echirem sei sesi amekese no Ghana ban o ma ne na ma no to na sa bre no pesa de kwato ma sebedwom no ontwe fanfrofri se ya ne sa enya ade a ebebo akra eno sumu echirem nie. On the issue particularly raised by my respected colleague John Jinapo, yes, it is true, I am aware of the statement by Honorable Krapper to the effect that these bills are to be withdrawn. But as you know, this is a house of rules and procedure. Once we are in possession of a document, it becomes our property, and we are to proceed on them. These are indicative; they are not, cast in stone. So until he comes formally to withdraw, they remain in our records. So be assured, I want to lend support to that if he comes to withdraw it formally, so be it. But he's giving an indication that that's the position. Domikasia banu dini onukre yaranso eye adehia. Wanom ewa futu mna shebedwane. Alexander Afenyo Marken Nene and Auti Yentu awia prem so breka se bono eso anakoso afo adwenkyere no ebra yan ewo Facebook no eso eye DL106.9 yeda so agina mu ewo Ghana ye mra se bedwafie na watwe mu de emra se bedwafie aye hyehye pa sa metro kwantre ne nyina no ene se kane minority leader awo ye mra se bedwani ewo Tamale South eye Honorable Haruna Idrusu ye kase watenti munkrata tententen e de akwakoto Speaker of Parliament Right Honorable Urban Kingsford so mana bagben anim ese emra hye bedwafo mako enan ye declare wo monkonwa ne nyina vacant efiri se wono mo asigina yese afi wo mbekọ independent na emra hye bedwafo mako enan no wo mudin enie Honorable Peter Kwache aka wodinam se NDC emra hye bedwani ewo Amenfi West ana oboafo Kwadwo Asante wodinam ma NPP wo so amanyoko no ewo so hum ana Cynthia Mamle Morrison wodinam ema NPP amanyoko no ewo Agona West ewo mfimfire mantamu ana Andrews Amwako Asiama wo ye second deputy speaker of parliament ana wosaye mrahye bedwani ewo Adanse Fomena enipa mako enan yi kire se afie no wamo nko emfa mom political parties biem enu nti wamo declare wamo se wombekọ independent na eno ana se already Ghana ya mam pro na na se ya mamra no a yetintim na fia pem ahenkro de okunu mienu no a article 97 clause 1G no ehye mrahye bedwani bia wote so a
wɔbɛyɛ na adwe so wɔbɛkɔ independent sɛ saa abrɛ no wɔmfa na konwa ɛnto hɔ nanso bɛpem nɛ mmarahyɛ badwafoɔ nan obi ani hɔ no mu a wɔdeclare na konwa no sɛ ɛyɛ vacant ɛba no saa no a na sɛ bio ɛyɛ akɔ ɛte sɛ bi pataku na nkwase kotoku saa abrobe wo pɛnam pesika ɛno nti ɛnam so ɛma Haruna Idrusu wɔtinti mu nkrataa akɔma Speaker of Parliament sɛ wɔnyina Article 97 Clause 1G no so na mmarahyɛ badwafoɔ no yɛn declare wɔn nkonnwa no nyinaa vacant ne anye mfemfiri wɔn nsɛm na ɛnɛ ɛno ananka na yɛhwɛ ne mu ɛsɛ Speaker of Parliament wɔde atemmuo no ɛbɛba na ɛno mmarahyɛ badwafoɔ no kɔ asetena no ana mmarahyɛ badwani a wɔte abanya soɔ ɛde ɛma adwumako enya no esiem abatoɔ mpɛsua so a wɔyɛ dom kuma no ba no dani Honorable Dr. Kesela Forcing wɔ present ye ɛwɔ Parliament na wɔkyerɛ mu sɛ Mr. Speaker ɛbrasom sɛ saa nkrofo wei wobɛ declare ɔmo nkonnwa ne vacant efiri sɛ 2020 no saa pɛpɛpa ne si yɛ ɛno nti animu ya ne yɛsrɛ Speaker of Parliament sɛ declare saa nkonnwa ne nyinaa vacant na wɔbra minority leader Honorable Dr. Kesela Forcing wɔ present saa nsɛm wɔ Parliament no moma yɛntie mu nsɛm ɛnra Parliament for Forbina Den had vacated his seat by his decision and conduct and hence ceased to be a sitting member of Parliament. Mr. Speaker, this ruling was not contested and has still not been contested and remained good and valid as a rule of this House. Right Honorable Speaker, we therefore call on you to enforce the existing ruling of this House based on Article 97 1G and H. That decision, Mr. Speaker, applies to all 4 ex-members of Parliament, namely Honorable Peter Kwachiaka, Honorable Andrew Esiama, Honorable Cynthia Mamle Morrison, and Honorable Kojo Asante. Mr. Speaker, on the basis of this fact, these persons, namely Honorable Peter Kwachiaka, Andrew Esiama, Honorable Cynthia Mamle Morrison, and Honorable Kojo Asante, are deemed to have vacated their seats accordingly. Right Honorable Speaker, this means that currently we do not have an independent member of Parliament. The MPP have only 135 members of Parliament, having seen 2 of their members contested as an independent candidate, and the NDC has 136 members of Parliament. The Speaker having lost 1 member. Therefore, the MPP group, Mr. Speaker, cannot continue to hold themselves as the majority caucus of this House. Any ayeti ye a minority leader our yamra shebedwani ewo adwumako enyan asiem abato mpesua so mfimfire mantemu Honorable Dr. Kesela Forcing ana wakasa yi na no si yepe sebi empanisi area fufuo eche waduro mu a ehia nkwanhia eno nti edom kese ne ba no dani a wono so ayamra shebedwani ewo afutu eye Honorable Alexander Kwame na Afenyo Markins wono so esode ginan ana wo kirem ese wo hwe petition no a minority no ede aba no a akwesa chechede eni nyina so eni nan eno ntiwe no munkama no entum na wobra wo kan sa no ana amrahye badwafo no bi kire se da bi majority leader wontimi nkasa saa na ene wo mo krahye ye opinion ho a na enya asem ketewa moma yentie de ekoso wo Parliament. Mr. Speaker, his argument is a political party wrote that its member has vacated his seat, and on the basis of that an action was taken. That set of facts are completely different from what he's trying to force on us. There is no such petition from any political party, be it his own political party or our political party. So I just want him to understand that argument has no legs to stand on. It falls flat. The Supreme Court made it very clear in Tufo Attorney General that it does not give advisory opinions. What the majority leader has done is basically asking the Supreme Court to give an advisory opinion on a matter that in respect of which Parliament hasn't yet taken any action. And as a leader of the House, I think that what he's doing or what he has done by taking that action is basically weakening the power of Parliament. It was in the same Tufo and Attorney General that the court said that whatever happens in Parliament is a closed book. If you want to win and the majority, December is staring at you in your face. Why do you want to serve the Speaker with this kind of program? I don't understand it. I don't understand. You are running away from December 7th and you think that the Speaker should aid you so you become the majority. Oh, this is pathetic. It will happen today. It will happen tomorrow. Enti wenu ye enra de ekoso wobra yewra majority leader Kwame na Afenyo Markins Honorable ekasa ye na kire eti jase yerew emunsem anawte ye no na ne kurakura mu no ebobobobobbo akwesa himfie nika ebegu pani enase
ɛno nti no right honorable Aban Kingsford so mana bagben a wɔyɛ akyamehene editudwa ekyire mu sɛ Bible krampo ɛka sɛ do unto those as you want others to do unto you. Naturally, sɛ nea ɔpɛ sɛ wo nua yɛ ma wɔ no yɛ saa ma wo nua. The entire speaker echo to sa quotation de etiefoɔ mo na mo bɛte aseɛ. Wo bra wo quote no emu nsɛm nie. Do unto others as you want others to do unto you. And when you plant evil, you reap evil. And so I want to take a few days to submit a reasoned ruling in this matter. Kindly give me these 2 days and I'll come here with a well-written ruling. I will submit it to all of you so that at the end of the day, justice would have not only been done, but would have been seen to be manifestly done in this matter. Eni ayeti yeyi eye kane mna sebedwani ewo Nadoli Kalio ewo Upper West ye kasai wono ana oye achiamehene ewo Ghana ye mra hye bedwafie right honorable Aban Kingsford so mana bagben enra ana oka asasem we enu nti ene enton kwapem se nusia ebebo biem no na atemwo no aba abonten enu nti se mna hye bedwafo maakofo yi wo mo be lusu wo mo nkonwa anase wo mo enlusu no se bieburu se bianyado etro empanisi enwro ya Kwadwo ye ntime mpam ho danta emunsem eno no ye pam kura enye dabi enti eguso atwan said the senior man ekoti Bible abamu no ye twan that's right enti enton kopem anwumre no nsia de ebeba na aba said the TV ho asem na akwese stage enwum wo se sabo saba enwum na mo pena fe saba no Kwadwo ofa na tete o pa edem kase bon to aso mi enko enchirem emegumani mu ase mate ya to akase ebo no so a ye fa ya ni fa nchirem ewo atifido apie mantem mekire Upper East region nim na nkra betodwa echirem sei asrafo na wono matu kwan na fofia ntoata na wadware aba monti eye ehya omode kwana kwenye nkwanhia ese a make say military officer baako a ono no ofi 11 mechanized air battalion ne wo boko wa free mu ya ama afoforo makoma enum so baabi omoda no emu eden pam na nka ne kirem se na yade na wonom efri aye boko na omode bani ekiremu e ya binduli na ese a make say no o hye ni baako na mkwanhia esi yenti wa hwere no nkwa afoforo makoma enum eka ho so baabi omoda sese no emu eden pam na dansine na ne hu de esi nye dada enyina da ekirem se wo hwe eye military vehicle na registration number no eye 15 GA04 be set mu bio wo hwe eye military vehicle na no registration number na 15 GA04 and afina ya de anafri boko a na odina ne de akire mu ewo eye bozo na okwa agese ne efri ne kwan so ebu fa so mpre bebere na ma ne kwahwe asese amekesei osani ba ko de kanana wantumi ansore a wafri mu afoforo no mu so de be yamoda sese ne de emu eden pam na nka ne kirem sei sadia na ka no mrika tenta wodinti na nam se bufa so ba mpra de ho nti no sesi amekese no enipa wo mapra no ba bi omoda no eden papa sesi amekese no ayade a emergency services na body we mpotem hono ma o moden akofa sesi osrane a wafiri mu no de wakɔhye mu kura bia na afi nso ahofra makomako enum no nso wɔn mo da kopie mu ɛwɔ yɛ Bongatanga Regional Hospital na afi nso yɛde bi nso kopie mu Watamale Teaching Hospital esi amekese wonom eje arahwa de yakase bo ani de akire de beto benkum anase ni fa osansense mu no yemfa nkam yetifo ni nya besom yetifo DLFM 106.9 kasebo eso yento akasebo no eso a Ghana fo adwenkyere no etamu paasa ba be hini ntosi abomu ewo Facebook no eso ebere no so a ye beje nkonwa jinsu anoma gosu se guna ne akan ni nyina matiefo nso motimi atene ekoso o Ghana fo nso adwenem enu nti koso ama nso adwenkyere no emra Facebook no so eye DLFM 106.9 ye to aso eda so agina mu ewo kan kwanhiem na memene de atwa mu no anato renchem eto wo my Ghana wo bra abamu wa ne din ede Elrad amoako a wono anakere se wo kotwi ka eye ne ono ankasa ne maame ka Jaguar SUV a bia kasai edin samone wo East Legomontre so a emaiwa mienu wo munyina wo mfinhia edumienu no wo matimi ahye adane ensoro a ayawre hosem na enhwemu beto odwa ne ehunu se eye osofo ane din ede Bishop Salifo Elisha Amoako ana afenso no eye neyire eye moha Amoako ye kasai aposifo atimi ache wonom enra na ye de wo ekopie mu ewo court na eno ana Accra High Court ye kasai wa grant wonom bail se
50,000 Ghana cedis 500 million yɛmfa nto obiara pampam ɛkɔpem sɛ court no ɛbɛsan frɛ asɛm no ebiem na ne nyina no ɛne sɛ wɔbra akwansia no esi yɛ no na yɛnhyɛ da ehunu sɛ kaa no ɛyɛ asomasi dia na so wɔbɛnten dia na ehwehwɛmu abeto dwa ekyirem sɛ kaa no ɛyɛ Bishop Elisha Salifo Amoako wɔno ankasa na yere a ne din ɛde Moha Amoako no wɔno ana kaa no ɛyɛ ne dia na emom amanebɔ no ekyiremu a wɔbra court no esi nkonya na wɔn ebobo ho no ana kɔndobɔfo no kyerɛ sɛ wɔn ayɛ hwehwɛmu ehunu sɛ kaa no ɛyɛ Jaguar SUV no ɛyɛ maame ne dia na emom abayewa bi a ne din ɛde Linda Bempa wɔno ana kyerɛ sɛ wɔyɛ sales assistant ɛwɔ Lilo Stitches ɛwɔ East Legon wɔno ana hande key no over ɛde ɛma abamu amfinhyia du nsia sɛ wɔn fa kaa no ɛnkɔ gym na manebɔ no nyina no ɛne sɛ wɔbra yɛbusa ayɛ no ɛwɔ court hɔ no ana wɔsɔfo pani ɛne ne yere ɛbɛgya tum sɛ ampa kaa no deɛ ɛyɛ meyere dia na emom no yɛyɛ nkasa ne yɛma akwan sa kwada no wɔntwi kaa no ɛno nso wɔn kita license na emom yɛka sɛ wɔn fa kaa no wɔntwi na wɔn fa nkɔ gym esikafoɔ ma wɔn kɔ gym kora no a wɔn yisu Jaguar Kwadwo praising hallelujah esikafoɔ ma wo saa ne tie wɔn kɔ gym kora no a wɔn yisu Jaguar sɛ na sɔfo no nyina adane celebrities wɔ kuro yim nti sɛ ɔkɔ parliament ya ufi sɛ obe yisu deɛ helicopter ɛno ne asɛm no na ɛno na abeto dwa sɛ ɛyɛ abayewa no a ne din ɛde Linda Bempa no wɔn na wɔn soma no sɛ wɔn nkɔnkɔfa key no ɛmrɛ abamuwa no mfinhyia dunsia na wɔn fa Jaguar ɛnkɔ gym na busua ba yɛ Facebook no so a we no ɛyɛ CCTV footage wɔbra kaa no aba ɛgran ebusua bra Facebook no so video no sɛdeɛ kaa no si di mirika paa no a epia na nyɔnko no to baabi ne deɛ ewua na obewuo ewua na nipa bewuo nti video no we yɛ CCTV footage a capture ya de ato so ama wona emirika ba mu ane die paa no die we no 1,000 kilometers per hour ana wɔkɔ no saa no 1,000 kilometers per hour kyerɛ sɛ wotim sɛ kaa no bɔ mu no enwusi edi akyire ne mframa ɛbɔ ye no asɛ powder aya to akɔ wiem enti bra Facebook no so alla we no CCTV footage a emra kaa no edi mirika ɛkɔ na capture ye na ye kasa yi abayewa ne din ede Linda Bempa no so court ama ono nso bail a ono nso 50,000 Ghana cedis na wobra sene ne ekoso no ana defense lawyers anasa lawyer fo mu gina mu ede ma osofo Bishop Elisha Salifo Amoako ene ne yere ene abayewa no wo mu di to dwa na wo mu ekirem se osofo Bishop Salifo Amoako enye obi a wo betimi ayira adwane na wo yobi a Ghana ha obi anim no enu nti we no ehu hia se ye betwe ne tan samama de bail kura no a ebra bia mo pɛ no ye betimi esade no aba enam so ema ye kasa yi prosecution team NHS accused and I said defense lawyers ni nyina no edi to mu se ampa ye ma wono mo ebelia ye kasa yi ye timi ama wono mo ebelia ye hwani mu se nya me ya domo a ebra esem no ye be san de wo mo aba court biem na court etimi edi wo mo asem eno nti mu a mo hwe Facebook no so no aba Kwadwo oko se wonim ba bia akwansia na si ye pa no a wo hu enya bia ya esese wo ko even 30 km per hour kura won wa ko se we just high street po because school kura wo hono mo na abusuamu a mo hwe Facebook no hwe mirika pa abo yi de won so we junction won se car na be free the other side na e ba wo no so ya we kwan wo fast woni yes enti wan car black no a esi ho no won na ohwe se kwan bedem na nka wate esi mo akọ left ana bra edi mirika se wo same boat wona chi a wodi aba wona to atwene saa no hwe Jaguar na mirika ba na white no white eba na mo aba Kwadwo ko na de aya na okona woni ma hwese mba ko efiri mu aba da bi o endamra m ko piem wo court no eye osofo Salifu ne members ni bi etimi apapai nsentwerefo na bi asum wo ho no mwendra on GH1 TV sentreni ba ko ye fa ne mutala ade omode aye no na wo de enumere ka sebo ne de hu videos ne beba me ba wo osofo Salifu Amoako church members ni bi akọbo journalist wo court na me ka kire wendra da na minnim DLFM 106.9 makọ boro no court wo e kire me se omunnim de enti asem na ba ye no msusu jadigum na minnim de omope se na no hwan na esu jagudie mu minnim omatoa ahye no so wendra anya sem kuma akra na de video no beto so anime ma tiefo na nya bia hwe da bi Kwadwo oko hwan na esu su jagudie mu asafo man sense ntwerefo no susu jagum enti no makọ kye na akọbo no
wendra some de maka me say Ghana ha no de Ghana ni bia ntimi nko heavy ho enti asofo no asore man akobo journalist wo court ho omakobo ne ndra ana ye wo modan ye wo modan ye hwe de mra no beka fa ho okay ana wo mo say ensam trofo na esusu jagum na ensam trofo na catch 16 years ne so nkotwika na se mra na ye o ma na ye tim ne de so obi ye osofo ana say oye obi a wo ye nyame adwuma ono no mra no enka no enti se ofom mra ma ye nka ho asem ye beka ne kobrane a wo nim se wagye nyame adi a DLFM Udi software 6.9 so software betu ana ma wanye nti ya che software nti ye ka ho asem a wo se nti ye be che mo ya bon sem troni amanyofo obure yen e ma mo nso so enimu se mo se nyame na afra mu nti okwa na manka ne yi nyame afra han o se obi okwa asoro bi agitum se nyame na afra nyame mfra obi na mo nso mo buru nsem twerefo ade nti a osofo betu ana ma wanye nti ye ka ho asem nti yakobo no okọ da bio na ade nti na I don't know ade na sansem hunu no timi kwaso o man mu sa na we nyina no eye kaba ana do so no mo pa bi di akọkire because we Kristo ni nie Bible say Kristo ni papa bia we di mra so ana meboa minim aya na minim se members ni bi no minim adekura na asofo ni bi di ma omotafre because sometimes okosa otrans na wadwen ho na hwe na ma bi asoroma ni bi na aye na yes asofo no se oye de anya kura okaka pe okone atu ahye osa be bro minim aya minim Kwadwo asora man nti ase se Bible na wo mo kenkan nti a wo mo from se Kristofo no Bible ne se anim ka pefe eyese na wodo ahinta enu nti se wo mo se nsam trofo ne Yesu jagumu a yenya nyae ye afa ne ye beka ne mo ananya sa na tie okosa na tie afa ne ye beka ne mo asofo na so ndin de sen ye behwehwe na me didin na bana enumre ye beka ho asem yenim de ndi ese osofo ne mba atu ana mo wanya na ye ka ho asem a ye kwobo nsem training se ye koka ho nsem ti monte ase motimi atena krom ha wo bekom so na asore man professors degree holders mu wonim de pa moti krom ha ma mosofo say wono watwika several years wo Ghana without number plate without driver's license and you are quiet you see anyway Kwadwo na Kristo ne de oko yankoya nim na yanto akase bo no so ayemfa yanim fa nkyere mu ewa hone ne nsensem si amekese no ye Sanon Asagri Power Limited wonom de Nhyiraba bonten abekasa ekyerem say wonom operations no anaso bujumade omudie no 20 time wonom de credo kese de atum every say Electricity Company of Ghana yesi jadwumaku no e de wonom eka $259 million aka we na so papa de senti enya de ombenya sika mamatuma ya abomode am operations akwaso na yesi gifo enya honi ne na yemso enya nkane ne bidi akoya dem na wonom akirem say ya pass on better na da ne da nyina da wonom be produce pa e de ma yesi gifo nanso yesi gifo yi mobomode akyekyema Ghana fo akoya fiefie no enya honi ne bidi adwuma wie pe sika no nya de amutua na mamade de nkrata e de babonte ndrada na ya hinu mebosum de to so du nsia e na mo kirem say ana no chese brande atwa man na ya hinu mebosum de to so enum emre na numre nunum abo na mo de kredit tenten e de to wonu mo dan mo kirem say montumi ento nkoso nya adwuma free say ka yesi gifo do mo $259 million no sika na sondo donti wonom entimi enya adwuma biem na wonom amaba amania e kirem say wo hwe opepambo so menum ana fi ebobo sumi a etwa mu ya enfimpi me na do ni nan mu na wo hwe chese ECG sika omatuma twede ma wonom ya 22.6% pe na sika wore ntumi mo wo nyina mo na so say adwumako enya adwumanti wonom atom na sanse sem we mu na social commentator eya mesa Kofi Bentel afo wagaza kirem say enti sa sika no ECG sika na yoyin sika no wahin every say ahone de ne mo nsaka de ya adwuma sika no so Ghana fo bosum bia du ade enyinam kane aka 50 Ghana cedis simple mutwa na enyinam kane am de senti sika no e wahin Kofi Bentel ne kasa ye no emu kire mu nie Ghana yewo enyinam ahoden a ye di bi kura nka eko amanone epokoton na now say in recent times ye exporto power enso enedue ya ye studio ha ye kase Ghana import power enedue ene die eno ye hu ya so bia twa no ho ade esidado na afi na omo ma ye nyina ya wo ese on ma ye power no ebio die ntia ye wo capacity say ye generate power de bi ko
Togo ne Burkina ekoton ayeye enso ko du pempenso bi a yen de kura yebedi yusu no yenya dintia independent power producers for example as we say enyama hoden na wono atoma ECG electricity company no woto ma no ECG empia ne ka nti ECG de ne ka as at September $259 million cedis dollars na ontimi enkoso enye sa enti watwe ne ho se enya nton a enye ntua na emom ekadada ne de oji ECG ekotu about 22% or say 22% of ekano enu baabia enti pam no twan no oma ECG power bio ena Institute of Energy Security say ye hwehwe mu kakra o maye no ECG a woton kanea no gisika efiri yen a ye yusu kanea no ho no ECG eton kanea na ontimi enye in fact kanea no kura no se ko ECG aja kachi ne ko hwe the power producers ne de ma no ene de waton na e fall short of 30%. Any awoti ye a social commentator ne den at the Mr. Kofi Bento Afo ne ene ati ye Yentu akase bano so nkan Ghana fo adwenkyere ne kakra na piaga wodi firi achemasafo aba yeda ase no message and was say well done Ghana Police Service yeda wo mo ase and a captain with no armband and was say that is where I completed Okon prior so was it they should be dealt with okay was it Ghana mranye na dwuma and a Bertrand ni kreku was say news no loud and clear Anna Isa Omotoyozi, okay. And was say, hey, Ghana, yada say uti and life, ewa Ashaiman, Washington. Nana Ousu was in news, no, loud and clear. Ewa US, has and Texas. And on also what they are, Lucky Jackson. And was say, even if Jesus Christ becomes president of this country, and we the citizens, okay, the person who chilling and says, Yansa Sayadria, yes, Baba, Prime Minister Ghana, ye, Yesuban, Ebianese. Asorema ekobo journalist adaya ya chisofo na sofo oye Yesu ya nche no blessed sun and was it 2 p.m. asantemampon ya da se no amanyo sem a wo ya yenka ho asem ha kokan no party headquarters na action boy ATM and was say wotie news no live e di free afia mobile no see in fact DLFM news official empire ya da se ana Thomas Ayim was news no loud and clear ana Lucky Jackson bi ma mehwe ha and was say aeroplane speed pa car na boy ni tue no speed we di kokum ni pa eno no ya chene papa rensem Abigail Afra and was say God have mercy enti nyankopon ehu ye mobody ane ye gina we so adan ho aba ye ba sports is happiness DL News. Abusia enewe mayan sama ha en sama kwa bamfamra deal ohani nsia echiripo enkron kasa fidie so emrewe du se agudie mumrantie yesinkunya na enewe agudie mun sama yaboabo no ye gibre ne yesane mu adigufam edi ema Ghana de wa ena nkrofon kroso de kan ne editie se wote Facebook for no so ne edi hwese mo hwe ena yenso agudie mumrantie ne edi kasa ye kan no ena yaboabo no abusia ye de ba ne ye abesomo mi amede agudie mun sam no e de ba di ameje so no ayensu ano de hye Upper KGH the Blessed Kinayan Shase Mfanfi Yandie Mudia Yashase Mfanfi national issues nan saying blasters no one sense some aqua bubruja esan sen yakika kwe de AFCON 2025 febekoso Morocco no yentumi qualify mfanko bi na 2 games ya bo a decide ya ba no against Sudan na onipo captain team no Mohamed Kudus na watenasi ehun se monema omoda na di wo 2 games no against Sudan Enquires enti Mohamed Kudus captain of the side no the Chelpa bag mountain the Ghana fo nyina se monema omoda na di against Omaya ye friend Sudan Ghana for monfanche na momo no omo shebo se ombetoto nyamaye na going forward no enyama tumesi ne na so na blasters no asafa ne ntoma pa the Franti Kudus chema Ghana for monfanche omo toto nyama ombe bounce back na modemo no afa ne ntoma pa fra we ene nsema Mohamed Kudus blasters of Ghana yen last 2 games ono no wa captain or the abetuja ye de amount Mr. George Akwesi Free
former GFA vice president na osi ade high ntumi win 2 games no against Sudan lack of proper planning osi ntumi amplanie emra ye ni Sudan ebo draw Ghana we no na intentem so ano say to figure na ye de ani chemo Libya say ne yenim say game na yakobo no Libya no AstroTurf enti ye recovery no fiada memeda kwasiada ni dwada nyina no na esanke ye de ani chem Libya ne yekoye sa recovery no AstroTurf no so na boa ema ye nan to be AstroTurf no so ya nya sa de ne yetata ene yekodu Libya mse kwasiada ene ye ntumi anya enough preparation ene ma ye ntumi win this game no enti Mr. George Akwasi free chema or say lack of proper planning ema ye lusu game no editi o man ye feni Sudan not one some so ene ye bisan so to ado ne nkrofo se wasa onya de ye nja ne kwama ne nko na wo football no wa bin akwadali mu wa dwere ne san ene o se mo amokasa no one mo nya dwere o se oto ado no ohia chitae ye nji ntum sa afcon ne de ye dan ye di nkyene gari bottom akra se dan ye ntumi qualify ne mo no ye ntai oto ado na chi ye nim so oto ado no o ye young coach afe no osua de enti ye de adwuma na mana o de ye nya no na onfa blasters ni nsua de nkakrakra osua de wi result ayepe no obetumi enya e de amema yen enti ono de mo amoka se oto ado no yampam no no one mo enya dwe Mr. George Akwasi afie former GFA vice president and somebody atudwa no a ye de amount Dan Kwe former player e de ma Black Stars or a legend e de ma Boboko a ye friend has to focus on the one surprise say you lose here against Omaya ye friend Sudan adentia or say Emranten on the day no or men show any sign of commitment and a winning mentality no or man chere into ono de ye lose against Sudan no and yan nwa na osio wa sembi eka Blasters players no ni oka chere mo ne se muni mi se ye ton sa de frem na mo beba na mu nkumu embebo ma ma ne de ene ye frem a mama ma montina bebia mo ni empe players o mo ba o betume ku mo abo e de ama man no we ni nsama Dan Kwe e de atudwa ye de ama o wie na another legend e de ma House of Folk Ruben Senior enso de eto aso o se on de oka chere GFA ne se it's time I say ye dissolve current Black Stars na wo no o se current Blasters na wo no o mu ni bibi papa bia e de man enti yamfa ye ni hwe local players no na yama local players na kwanya na omunra national team no na omumbo o see those days no na ye yesa de na boy Dan Kwe Chastela Shila Iliasu Habib Mohammed numnya no mo ye local players yetumi e de ombo Blasters na de na ye jaya ye de abrofo na ebo a enyama mfa enti o see current players no ye good team no ni yamfa local players na enwram eno e Ruben Senior Ninsama or de atudwa no Mr. Kujofiano and a Ghana Lake Clubs Association president Gaka or president no or sike to kwekuwe de obi antufo wa wotena se na wohwe se na nyama ekoya yen league no emfa yen junior national teams egu yen Blasters na egu yen football bibi ankoye baby edu ne ket ebe ya watena se na resign se on resign so a or tete se wa ye wadwen se opese okotetem o se ye adabraka mema ni nsi enyama enkoye enti wo de wo hwe na on resign a utwa wo second term ni wi a na wakoboko menya wadwen kra se wo bepetetem we ni nsema Mr. Kujofiano o de atudwa e de afake to keku a ye de amao wafu zombie under 17 men's championship koso ewo Togo na ene chase ebeto musa akwakosi 31st of October 2024 na ende the Black Satellite of Ghana 7 p.m. no wo Kegwe Stadium no ye ne Omaya ye Fred Benin ena ye de boani a enya asem ketwanti ne Black Satellite no or Desmond of Fem Ranke no mo bom first game against Benin eno achi so no about 3 p.m. a Omaya ye fene Togo the host nation no omo so ene Omaya ye fene Niger e de beboani na Black Satellite no omo shadows e group B senate ene omo ni Benin e bebo nyame ya adoma kwasiada October 20th no omo ni Niger bebo na friends wukuada October 23rd no na omo ni Togo e de abo ye de ewonsam de asomo beach soccer AFCON 2024 ebekoso ewo Egypt 19th of October to 26th October 2024 na Ghana national beach soccer team no ye from Black Sharks me no ka say omabuo marketem e de fi Ghana omo de omani chem ewo Egypt ekura ye friend Hongda
na omakwa kwahya ahomboabo ase se na be ya tournament ne hyase a nyama etumi akoyi edi amam hyene nso fama me se Black Sharks for no group A omo ni Egypt, Morocco and Tanzania na se ne yen schedules no etie 19th no Ghana and Egypt ebebo 4:30 and after 21st October no Ghana and Omaya yefren Morocco bebo 12 noon and after 22nd October 2024 match day 3 no Ghana and Tanzania ebebo 12 noon yede won some area to enim Asamoah Bebijejan all time top scorer ma Black Stars of Ghana legend proper ma Ghana na oni mi say no odwumedie bia audience na ni so say obeye all regional games me no ka say Asamoah echima we pushi etu asheda or the akwahye next year adentia or so pese bedu next year no na wetumi atoto nyama say na be bigger na wenya more impact so we ni nsema Asamoah Bebijejan yede atudwa yede asomwa enya asam ketwa na oni mi say nanse a ena Kumasi Asante Kotoko ekopie mu USA DC anko mokobo friendly game against DC United every no omu twem sanse players no dodo na no enya visa Alhaji Karim Grusa founder owner edema Kumasi King Faisal say obesre his Royal Majesty otumfo say tutu otosmienu Asante hene say ebe ya Kotoko IMC no on investigate esanso on tibibia say na mokobo tournament ana mokobo game na players ni nyina enya visa na masesa 7 pe ediako na 7 na mo de kwenso no emu mienu epra aye Sudan players a ende omedwane enti Alhaji Grusa so nti bibia se enti his Royal Majesty otumfo se tutu otosmienu ebe ya on investigate IMC no na bia on de osusu se kululu bi akoso we ne nsema Alhaji Grusa edi atudwa yede ema wanya asem ketwa Ghana Premier League no match day 7 no ebusia say enetie memreda Accra Lions and Young Apostles ebebo na Vision FC ni Bechem United abo Kwesiada Asante Kotoko ene Samantes bebo Dreams ni House of Folk bebo enso Atemane Baseke Holy Stars na bebo Brekum Chelsea ni Legon Cities bebo Kare United ni House of Folk bebo na Mediama ene Nations FC abo na Baby ni Go Stars ene Adriana Football Club omodi abweni na ebusia ya sore so no makacho say FIFA Women's Under 17 World Cup no koso Dominican Republic Nandra Group A and B no omo first game na etodwa Group A no New Zealand etnafie ema Nigeria ebomeka 9 omo timu baako Dominican Republic host nation no Ecuador bomeka mienu a omo entmant ya no ye Group A uram Group A na ana Group B na Spain enso miensa ema USA etimu baako na South Korea enso baako ema Colombia enso baako nyame admande Group C and D no omo first game no North Korea and Mexico bebo 8 p.m. na Kenya and England 11 p.m. no omo de abo any Group D no omo first game na about 8 p.m. Japan and Poland ebebo na Brazil and Zambia and so edi abo any 11 p.m. yede enwonsam edisomo na Barcelona almost Spanish player your friend Danny Omo abrante ni prae nanso Barcelona fo confirm say nyame ncha de ne waton wagina ne nanso nyame aduma weekends we Barcelona ene Sevilla no abrante your friend Danny Omo obetumi asina kan edi ama Barcelona ye de wonsam edi ama enso Trent Alexander-Arnold Liverpool English right back na ne contract na bawie ni amete ene se wanhwa abrante no on renew a ordinary betchim Real Madrid na wakwa kwesina kan ho a yede enwonsam ede asomombre no aso enti abusuan yam fancy na yan sorry so enso ho a enye asem ketwa na Great Rafi Tema Community 9 osi webi ma otienti Great Rafi ma minchiao enawie nso wo abusuan me amede agudie mu nsam na de by dia meje so no ayensu ano de hye Upper Kanjich the Blessed King Isaac Omotoyozi Ashaiman Washington wonso minchia wendewe DLFM 106.9 Yes amatiefo akwaba na yenda tiefo ase ahwefo ase se wiai wo mo boy ye kire do man ye kwanse emra meso mfa kase ebo no emra ye de besi ewa ha na ye soso a nana adwo ase oke ene ne mpamfo besi nkonwa na ene ya wada kompon DL1 no mo de beba enen so no enya asem koto akra champion Kofi Taylor de ko Facebook no eso akenkan fo nso ye mienu midin e de gangster cat ya meeting kura wo Okogyeabour Ocran mene takrade Kwadwo krom
Twabewu de shikonkron bema 10 gramo Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Kwadwo ensam no ehyehyeye ho Abwa peso. Sa Abwa peso. Mafiodo Najiti